По-нормально достанусь, дримышей. Починки да чай да кар тарих цузеру круну тарасиги, а утравусае чари хей самсоре раваниди. Да чимпа мухтарифу заюнуки, да белаберу экримуну дау чай киги, да чамтуари раз тарикишта, а банварang базарта, рангаранг чай уранди кави. Катахам да чаю хвандуна белви, хутул да халку дерхахиги.那么呢，罗马萨拉乌西，的北京的门头沟西美的燕市阿拉克达里的菜的要我个啦，你发了塞乌克里，这把他说他拍的 video 去的黄金菜盘啦，马路马特达克隆。哎，张经理您好，顾提你好，欢迎到我们的茶园做客。谢谢，我看我们这个环境真是太美了。是，这边就是东佛山，这里边就是我们的黄芩小镇。哦，咱们小镇主要种植什么茶叶？黄芩茶呀，听说过吗？听说过这种地上部分的茎、叶、芽、花都可以做成茶。哦，太好了。那我们那个茶园是在哪里啊？茶园在后边，这里边呢是我们的加工车间，这边是我们的办公区域，然后茶园在后边，咱们去看看去。好呀，谢谢，走。黄芩这个植株是我们当地本身就有的古老的植株，还是说从外地引进来的新的品种？这个不是引进的，就是在地品种，它就是在这个山上野生的。这就是我们的茶园。哇，这个景色太好了。张经理，咱们这个茶园种植面积大概有多少？有1000多亩啊，1000多亩，全种的是咱们这个黄芩茶。对，就是在林下种植的黄芩。那它这个采收的黄金季节大概是什么时候？最黄金的是5、6、7、8。看，这就是咱们的鲜嫩的小黄芩茶，非常的嫩，是吧？对，这个采摘它有什么技巧吗？一定要采这个最鲜嫩的芽尖儿。啊，谢谢。我们来试一下，先看好了我们要从哪儿来采，然后一蹬就下来了。来试一下，就掐住上面这个叶子啊。哎，确实太嫩了，像这么鲜嫩的这种叶片做茶，肯定口感特别好。Da Beijing polui ze granissimi ki da chai kultur la zarguno kalunu rahisi nasal panasal khaparigi au da chamtu kawulu tarikaye dakika au pechirida hu kadudeza tarikaye asri au sanati nashi nu prah bazar ba paidan nakri agale jang da dagestunze da larikawulu papar la zai bazgranu sarayau zai da chai hamkare za turlana jorla kalai au da zu kalunu ku khunu parana kaye的黄芩茶叶阿斯里桃里的拉拉布拉尼斯特来的。不阿斯里桃里的去的茶叶开发到换的成个和基基，然后了马上要在早啊不发布卡给拍打出来。的茶叶的长途瓦雷杜迪在塔里卡普拉斯库努马哈鲁维设了社会，哦，德鲁卡格鲁哦瓦特塔尔提亚拉里。Pada fabrika ki da asli teknik lari da chai da jush kawaru, nalamawaru, zai para zai kawaru, au wachawaru pashmolo deri marhari pora kigi. Pada sarabana yawazi da chai da chamtuwari waqt kamigi, balki kaifiatye ham kukigi. Chai pachinki na yawazi da tsahak tauri dai balki da dudezu technikunu, tashrifatu, au kulturunu astazai ham balal kigi. Pada faram kay saranyano ta da chai hunari nanda raham trasara kigi, dui da huangqin chai da he huan da trasang, da qing da chai la dudis kultur sa ham huan ahis talaishi. Daga chai heiz tri huan da narari, au zache la daga chai tsaha urap ukram, au喝不一个啥啥我们怎么跑回来去，喝个타자换的，让么子他去给。
په یوه ژبه د بیجینګ په لویدیځې غرنۍ سیمې کې د عصري تخنیکونو په رڼا کې د چای تولیدي اندازه ډېره زیاته شوی او کیفیت یې هم ډېر ښه شوی دی. د ګراس بنوارډنګ د چمتو شوي چای په پلورنې او په فارم کې د چای د کلتور او سیرانۍ د فعالیتونو په ترسره کولو خپلې ګټې کوي. په بله ژبه د چای دغه شان عصري فارم د ښاریانو د تفریح لپاره هم ډېر ښه ځای دی. دوی په دې ځای کې له طبیعت، ښایسته چای او په زړه پورې دودیز کلتور څخه خوند اخیستلی شي.